gonna stay with your aunt and uncle for a little while. You'll be safe here. Where are you going? Something your mom and I have to do. Amazing Spider-Man je film koji je urađen na osnovu poznatog Marvelovog stripa. To je 4. film Columbia Picturesa o ovom superheroju. So, tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Reditelj filma je Mark Webb, a glavne uloge su pripale Andrew Garfieldu koji igra Petera Parkera, Emmy Stone koja je Gwen Stacy, Parkerova srednjoškolska simpatija, i Rhys Evansu koji tumači lik doktora Kurta Connorsa, odnosno čoveka guštera. What are you doing here? I'm nothing. Do not get me in trouble. Don't touch anything. Film je rađen u 3D tehnici što mu svakako daje na atraktivnosti. Premijera ovog filma bila je početkom jula ove godine. I o njemu za sad toliko. Uživajte u traileru. Peter, what's going on? Ready to play God? Any idea what you really are? We all have secrets. The ones we keep. And the ones that are kept from us.